Obahin bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no no Sani ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra Adeshe mama dane dai san say ye wo man ye free mu na o man mpuntu ne kanko da yakoma so na afei eye nananom enkanko eye ade ehuhia ye pa esanse mpanyin sese wonim bebe ofre bebe akone ya na emre de maw so nananom ene amanyofo na tumi no eye omodia nansen anase nansen bibi ekokoso ehuhia se wose etena se ne ebo ho nkomo ne nyina enesen Honorable Osafo Marfo, our no ye senior minister, and our friends was I advisor to the president. No, while Bob and Tabaka can send or dear to just say, ye can't achema, and I say a Ghana, and one eastern region. And Puntujuma who doing in now when the free. And our friends so Ghana and Punabra now more prefer who did good coast time or no. Not Asante for and come home. Yet in Semina, ye must she. Yes, na nansen ya nasa enche kura ensema na omampani dada mahama ye ka hwasam no na eye no kore na omo hyeche na omo bomodin ada na afei no mpese ye husu ne kuro mo nankasa na we se ye di hu nkomo enu nti ne ya tena se na ebe bo hu nkomo medin ye de maame fuze ene ye ne Alhaji Sani a wo ye NDC ntintim man pa wo ye panyipa wata NDC achine free mre santen bepom nne eno one ne bebo nkomo na asam Osafo Marfo kan yi omudo mo hunu kan ye na tie ne yanti anasa afei no mo nsam no abamu ye ma na kwaba ne fa nkomo twetwe na emfa entom so Alhaji we the happy Father's Day. Thank you. Bacha na woman Oh Addo eye e da o twede mponyankopon ase nipa mfane ne ntu nipa so nipa eyira nyankopon de onko ba bia dia akofo ado ye nyina oboa enti me hwe Alhaji ayi senior minister Osafo Marfo audio no me didi se wanya biati oh na wutie na ye won wana sa anyo won anya mama adinta oh de di kan Osafo Marfo before obey Osafo Marfo kuma sensuo no onomye emframa bibia Otumfour asase so obatek anya hwe kura no obatek asase no a oba so school no Otumfour dia sisi kura wan na chancellor ewo emre bi atwam na meme no Bob Marley kan sembi wasi let them go on with their dirty remarks. Sa remarks. Omo ye sa dirty remarks. Osafo Marfo. Akufo Addo. Oforiata. Ene gang na ewo achire. Na asema wo mo ka no. Mo hwe ne trasa so omo bo asantefo di nti omo ne asante omo boa. Enya sa no o ka. Wo ka buru de wo tre ye no so se wo nipa wo kasa wo ho eni wo nipa wo te kasa eso wo ho enti ne se asama wo kare de nim so ani asante na wo hu ne se trasa buru because we say ye ka regions nyina no eno ani eastern region na chesa other 13 regions na aka no obi anye hu na nye wona Ghana nyina nasa Ghana nyina se yi ni firi ho no ma eyi omumpotamu anasa omumantam ni firi ho mantam bi eni bio but interestingly one kuma se tafo so chair the whole Akyem state no tafo kuma se tafo yo enti me Alhaji se ansemo a eye Osafo Marfo eken na se eye ade aye omutiri mo pa wo ho no mo dada na afei momu na eda edi ana ye mu bi di enim because already no we can make one statement was say yenhwe say Ghana kuro bia agudie ni so no gold ne diamond eni so no obi efiri sa region kuro no no obepa ma omampanyina dia enu kwa ase ma no kwan Osafo Marfo kuro ya o en worker nature say e ade a ewo wo mutirim
so wo ma so ho da ya bɔ ho pɔ ɛna mfa na me de ye me de ne sɛ ye kan na asantefo ntie ɛne de wo da ne di mo kan ne sɛn ye kan sɛ Akyemfo wo mo nya papa wow one thing ɛyɛ me ya ne sɛ ye kan so ɛsɛ Akyemfo nyina wow but Akyemfo papa fo wo mo kanta fit ni ne enu wo mu deal no bɔne ewo mu no a Ghana fo tiri nya no ne enu wo mu di Osafo Marfo ne enkae no okay Elunti no ade a wo mo peso state capture what we call state capture oman ni nyina no peso wo mo ge na kire se umfiri ho a umfiri achima untimi me head of state na no sa na bit my possible oh be possible in the sense that what the civil war never civil war ena sa group no Akyemfo no wo mo de ba wo no ko obi ansoro akonwa no so anka wo betena so David enti se wo no mo kura wo radio so na mo kasa wotimi kasa mu wi no kura emfa mamo enti de bia de me kan se mo ya kasa ye to aba mu nya da eni nti mo ni da apresifo eni asojafo so sembe yi wo mo ma bekum amanfo na wo bekum ya mepene mo bekum David nemo mo no Osafo Marfo nya no wrong wo ni age no wo no sansem we nyu na eso ka ni age na wo na ka me ba so sense watena gan watena o mai mu ache aye minister ana afenso so ne di bre kura ne sesei no nipa bebre na ehwe senior minister say nyina report to no and some no more report to the president yes entina je say wo no di bre na ekura no nipa bebre hwe no yes say wo no wo ya advisor to the president enti yes say enka sabre ebra ye wo mu enka Osafo Marfo babo enti be kasa nsem bi sei dabi ena America ni age no kura mma no kwan ba bia wadu emma kwan nemmom no se wo nse bia me yete ha mi ka asem bia na me no a wo ye panyin no onim so ye panyin ena me bo no kokosa ha ye komfodu wo ye panyin no sansam no ntimi nka na but Osafo Marfo no nye nne no hwa ase o unim so on president Kufo nya kasakasa Maximilian o se Macmillan o books bi ho asem ehun sika tatu ena se president na yi na di o senso for so resign o se no time no dey kan we a but won se eboro sa time no so na sa ayade eye ni su ayade wo mu se o me bisa yo ene mi enhwe na chese de wo mu aye na ayade a se wo kan asem anche ena o mampanyin so to nsa de fredo ma hene ebo na ba so se de wo ye ne nsa nsantesem no wontintim ngun krata so tene se afe o musu ne na wo ho na fe no beda na di a wo ma da na di awie wo a wo mpese ohunu no na wo hunu ye mo bi de ye hunu ya che senye sa woni Otumfour asem no president obam bia den se de na hunu sensem a wo kan ne no kure wo kuro ma asem kura won kan we because ye nyina anim se one Akyemfo kura munye papa one JB dan kwa gina abu akwa ye to obeti ano wa nwini obi anim se ochehene eye spy for the British the empire those days eye ne belen sword and a crown o ka sa abrofo agimi se uye bibiti ano a na wa amoa no obebo abaso se no onye firi he na se free tete no wo makoma ne nyina ya abrofo ne mum enye ye de ye dabi se na we JB Dankwa woni si aye na ye adwuma enti na nkroma chi no wa anya no bon enti ye ka Ghana bakosama wo se Asantefo nka na me nwanwa wonim were highly ignorant when you nyina the doctor ne we bi akeka wo mu din ho wonim Asante de wo mu ye kora obusan se ye de kora na Accra ye frɛ baabi Makati Hill one trase because baby Asante my empire no etere koduru ye bani ne Togo nyina na ye wo mu dia
What I say? And who can you pass once a man? Eh, Yamina de Ama, you be I know more giddy at the Mao. Ain't baby our woman? So, Becca be for more. You have to be extra careful. You know, Kruma. Or says be, man be, who else says be of late to actually call be and this. Huh? What did you want to call me? You could subinimuku try, eh? A ye be a yet a matama. Matamon yet in each be. Otumfour na yi sika me yete matema ho. Obeye bibia kokoo, obeye dan ya kokoo. No mo symbol no. De dom ahena wote wo kan ye de akwada akodi akonwa. Na wo musa ne mpanyimfo. Na wo sori a no wo kasa kasa. Nsem a wate ne dwom. Ena no wo kan. Se obusa ho se asema wo kan mfaso ben no oman na efre na Ghana ne benya ana ni nyina so ben te so Osafo Marfo asema wo kan so onye busuefo a asema kan no de na asi ni nyina so no san ene odi ko kasa aya ko kasa asantefo kura ye independence no o monka ho en we no so na ama atwema adwene so se ebra eye honorable eye Professor Jen na eba eye yewura honoma na okoka ne nsem bi se obia eba nya na MPP for titiru ne achemfo no sori gina emuso mu eka ho asem sa bre no na ya danko dada adwe na se na tumi no mo pefra santefo nti na mo yesa na tumi na o mo penti no mo yesa o mo pa sante se nyu obi na eka ho obi akoka sa achemfo mpa sante achem ne na begina o senior advisor so I'm telling Asantes say kwa bridge na ebuo no enye yeda hwe senior advisor na obetu president no for say yemfa mpuntuduma kwa ha no hwe de to wa woka enze say no na say a state capture no ana woka ho asem enze say no party na ankasa no say ye dankwa buzia na domu busa say dankwa dey play role no play dankwa role no play one play role bia dey role no play one play we anya free dey no ye obeka wo so na kofa Ghana ba na say sankwada asem we kuro no wo hodada e dey na kofa ba e what discover ye bua de so na ubie na de no wo ho a ona de no ko share for mo ye be kwa asem na be ko hunu ye e de be asem no Christopher Columbus was one that discovered Jamaica. Uncle should not crofon tia hodada. Where they discover home. What did they make them? And so in effect, no, the omo peso omo ye no, and no omo ye no. Just some peso mugu aye domo ne omo ye buzi ane domo fri na nke be ye omo nko ana. Right. Na time okra no eye de kra eye de na achemfo din ba mu. Matemo no ba no. Eye one sorry, na the then Northern Territories, wa Bolga Tamale, Sani near from Northern Territories. Unkroma bae no. Na one no a people Northern People's Party MPP, 17 seat. Northern People's Party. MPP. Bidino no. Na ye Bolga wa na Tamale. Ene Tamale. No. Abrofon ba wo mo fro ho Northern Territories. Ena nkroma se Asante a mo party no bokodwe wo ho ye ba ko asemi no. Satam na bono ba bia do ma heneti a wo kasa no na ya Asante West. Ena so wa o party no encover regions bebrebe wo Ghana ha no ye betwam. Ena buzia no mutu America ko SD Dombo one na leader of the Northern People's Party no musu was seat 16 ewo ho okodre no ka kire wo senti yanka mom wo mo ka bo mu no ena SD Dombo wo si fom no odi akonwa no ma leadership no ye de ma buzia no enti semete se MPP ni bi ka se Northerners within MPP ne time nso so on be president anam yesere eno wo mko no wo de wo 17 city no e de boa e de Asantes de no eno course ro ansa no wo mutimi aba parliament oho no wo de form UP
United Party. And so money soro for ne hanna akabomu. That's all. Ubu say people ni bia was say emrenui. Meanwhile so how say kura no omo no. Only Otumfour sorry e gina ye ma sa party no. E gina ye. Satam not saying no way. Na brebe na Akyem ne beka party no. Ebebe na JB Dankwa beka party no. JB Dankwa meka party no da. Even pa wuli kura ti ni party no. JB Dankwa meka ho because there was a time o gina ye ewo your friend say so say pa wuli no nyina na JB Dankwa firi papa ba ko. Ene akofo Addo maame. O mu nyina efiri papa ba ko. Eliti no wo mu no JB Dankwa ko gina ebu akwa wo mu tutia no. Wo wi ni da. Na se sabre na Asante ene fence siremu premi na omomo hye abrofo na se omo ne abrofo ne ye adwuma no na JB Dankwa ene ni no mo wo no mo abrofo no omo ne abrofo ne ye adwuma na wo mo ye spice for the abrofo no mo ye spice the ma abrofo no anything ye born ade ochen na abaso ema na sword ema na crown wo ka so wo kutia the British Empire nkombe ombe honano there be anything no all along no wo style no so wo busa wo mo a wo mu ni se Ghana ha wo bie ni ho gira Akyemfo enti na sa Alhaji impuntu dwuma hodo ne bosha hodo na ekoso wasante mantem no eya asema ne yede ya no ka ase yede ya no don re enya de se beba mso dabi ye nyina enim wo ba Otumfour ye hwe no wo ka kire Otumfour se projects nkwa waye no oman mu 1852 wo ka kire Otumfour wiase nyina huni Otumfour no kro hoto ho no wadi Otumfour tra enko ye mu bia nka meka je se oboa no Otumfour be da aka no miara no ne mo Otumfour ka bibi kire no wose nana se ya na osoma nkwada no so mo meye adwuma ya fa akiri na behwe asa kasakwa kasakwa o se Otumfour se on te kasa o tibi ne nante sa simple no ka wose ya fa akiri behwe because 1850 ono na sa aseso oni bia meka kire se putudwuma bi ekoso intina kire se de na Addo Dankwa Akufo-Addo ene ne nuanom ene Osafo Marfo omo ede de akye se no omo bibi akye se omu ti Asante no yes na kye se sa ebre na wo odi kan gina de edi kan ya wanya no ensema no mo kafa Asante hene ho na no kra na ye nim se no kra na ye beka o mbefa ne se bia ye de ye politics so nyame fobo a wonto no ntemo o da obeto so no eyonkunimdie won se ya twan anya abotre ne ono aba beka intina Asante de won peda dabi eniti puntu djuma bia wa o bridge abuo kwanye bia wo mo nye nipa obe advice president so o meye no hwe asem a wo ka ena nyu ono so nko ana eka ade a wo makotena sa hyehye sese ne yepese ye there is a document to that entini yade o mo pa Asante asem o ka se ko ba bia na ebo Otumfour di wo obo ne wo mo de o pese o mu rezi o chene that sounds very possible highly impossible Otumfour to ono Ghana nkwati adi Ashanti region nkwati mi ekuru ye do so che Gambia a state sovereign state enti baby Asante ni ruru wono a state complete no ruru nya otipan no Akyem kotoku won hye wase enkure wo nyina bia ni ho hye wase wo du chebi nu nko na wo ye ohene wo ye paramount chief Otumfour in his wisdom was soranopa na branche no obehunu no opese oye ade ba hene eno wo bo ma hene Otumfour no bo ma hene eso ono nko na ye wo hene otimi bo ma hene wa oman mu Fabio ebi ni ho ebi ni bia enje se o motena ase ehun se ansa na wo betime ba ye oman panyin no wi Asante mamu firi mu a enye yi enti yenko
Otumfour ni mo timi ka say wono no ofirifie ho yo yuko ye we oyo yukuni so me che say wo boa o de bedada Asante man paso otimi ye no mo de enim say wo mo de ano no ene wa ba be ka kire mo say me sensuo la mo pra no mo de amala mo pem ba bi ntra enti nya nne ana nro echi ena wo mo tena asama Osafo Marfo kan ye no wo mo ka wo ma ye ahyehya to dadaada enti kufuo yi na di no na ese wo bo modena na adoba no okowuramu no wo ma yi wo mo ho adi no enti se ana no man penye dada kufuo ye president se osidi Akyemfo ne si emma mo position no a enam so ma ye hu e man penye na dan kwakufa do te akonya sese na do aban mu no sanete Dabi hwane wo siremfo sane wo hwane wo uwo mukura wo yetuba atre uwo akire ba bi kura eye wo mo Akyemfo no ana agada wo no mo ye de wo mo pe ba fa koto ba ya koto sei o sei akoto se no obi anim so Asante ni edu ba bi ede no odwa no ko oja Asante ma wo enti nye ne ye ka sese o akoda bia de bia ne maame soma no a odi fufutuo mienu na komo papa ene da kura blante bi chia no so wotwa bia di na mu wo kwa mo nka nkire wo papa se obi atwa bia di na akwala no se menka na fufuo no na beka ene na abai akwala no so wonde wonka o na fufuo ade de bia 2 balls na ade ba na eye 1.5 fufuo na de weka so na de eja obi atwa bia di o Oti ase enti ano asam no na eka no ho no ni obi na etwa ntroto Osafo Marfo so wadi ka aka bi ni efi se no de yentungu ene wahye mu kana yo ejidi se nkomo aye di obi obabusa se na odi obi na ye ka ho asam no momi enkoti asam a Osafo Marfo onrabo Osafo Marfo kan no ye meto nkomo no so Nyan to kwa bia na ede ya to kwa ni ma wo kwa no ewa e pia man tem siri ja mo furu mu ye kai region Ghana no ani si region yes experiment be education system we are easy region here no national health system we are easy region here no national anye ya we start all over a regional set obia obi na mesa so e ba hensam no tete no na so much and not for reactor and not look this was the chiefs that fighting for independence I mean that's the foreign count video no anase audio no ne yakoba a wonso so watie bie no enti so onso fo wadwe nkyere na efa ehase ho na yehu de yekọ na se Ghana hanomo ye doye man no anase amanyuku ene ye do wudu tumi e de hye obi a wugine die nsa na se be wiase no oyese ya sen na wosi hu no e de fa eno nti Alhaji mami musa na se Ghana hano anase Kumase ha ebra o mampani na nadoda kwa kufu da rene de to so mienu no a o ba menhia hemfie no kasa impuntudwuma hodo na fe wedie eye impuntudwuma hodo nko awasante mantamu so fola de kwa ye atwinimu enti o hwa ene nkomo ye ekoso ni abasobo a ekoso yi no interchange ahodo na o me hye ho bone yensa beka eye simple interchange na Anwunaga Junction 1 Swame 2 ena ewe bekwa na ba ajegon enti o ha yensa beka o dabi jira John Dramani Mahama nyam ya adom ne ye ba ene ye beba be ye ni nyina dan me ti so bri ye bo aso bri bo ahe o se bra afuri no obri bo ahe waso ye ko debate a ye nko nam so bra so pa ye ne Kumase ye pa nye na kra ne wo bia de obeka bia asusu ne ye wi ye nwi o jira etuka eko de ani kokohwe around the whole country na obi si secondary school ba na wo ba besi one dormitory di simfifia Osimasi school eto tambia ya na omo se ye di atem nye sa na ti o se wo hwe obi anim na wan fere no na ofi se na adwene wo fom na utwa ntro kire no a wo hunu no kura no a obedi watem enti Akyem Sakawa Mafia na o mampani dada mama e kan no enie eye no kura so obo a wo mo abeka kire Ghana man se no kura
na me hunu baby a your friend is saying Akyem oche baby a wona nam kora the whole northern territories Otumfour ne man nko ani go Oniama ene wo de gombafo Oniaba ene ode ne man agaraba o ma se fo no ene oduru ye nde kura ye area e friend Asante line o nya o yonko no sa o ye pesi epeja wa obo o ukọ a obeti ato o pese o huto wa ba bi nyame de wasi ne kahwa na Otumfour tini de sebe previous e yo soniti udu ti koboma otini no ebeyam so o pese o huto wa jalma no de o ma ye nyina no eye me demom se ni e ka kira Asantefo se wo mo boa no enne wo mo hunu se ne ye ka no kore na je se no o mo pese se emfie nwotwe ne firi ho no mana na Addo na ai na didie aba na wie ye enti sabre ye won sam petumi bie mu no enu nti na wo ma Ghana nyina ehunu su a ekura no sanete sese no wo ma yi anya obi ti se baomia enu o musa ede ne ba so o metwa na o matimi anwa ne se watch o mo pese baomia bo no miensa sesebra obebo anaju no ndu obebo na wasa o masan timi arulu o man no indirectly Entino sese Asantema atene nyina nsama His Excellency John Dramani Mahama ka entro dodo omutwae ene ne nkeka ho na no se utie smarter wase ya ka say former president John Dramani Mahama oda odubai ni nyina se ye ntro ye ne atwa ntro no Kwame Sefa kan Paul Adomo kire Kwame Nkrumah wono kro ene wono Captain Smart wo mo na transitwa asantro na che sa asem ni nyina ye nkontompo de o mapeso o moye ene o moye sika wo mu wia bo male be se bottomless pit sika no amla na nyamada I hope see ebeko sika semso yes anything no de ye ka kire Ghana man nyina ne se sa Akyemfo wero wo mo ya azan wo mo buru for one na wo mo ye scammers si kokoo ndi for I think say we hunu bi spa uyi kokoo a wadi ake wade na we say uyi kokoo a wadi ewi ane de ebi osa na edijia aha wo mu ni sa group no wo mo na say Ghana kura wo mu na nyame ya adoma afiri wo mu nsam eti sabele na o kan fa Otumfour ho wo mo say wo mu Otumfour na ma wo man wi ni nyina na sa asem we ehye ho Otumfour hen wo ko sabe o hen wo sori a wonko ba bia esa se de nti na ibusa sa ne se esa se ebra eye Professor Jane eba Jane na eba yewa ho na nsam ne sori ye no minim empanyimfo Akyemfo empanyimfo a mo sori o mo kaseti papa titi krampo ene eye o mampanyin ne secretary onye na bedi etu on so kasa pa ye dede se ese Jane babo ntin be pa yewura chow na asem o kan ni nyina enye ne kure na se oba na se Professor Timi kasetia yewura na se ono asem o komu se kasetia na o ma hene a se be so se be na onu momu so krampo som sikedwa na se wase wate ne ho na onu momu agina ntintan video so kasetia yewura na sa wonua no monka ho hwe muntunufu na mo sa bo ne ho abaso dia so won fa ni ntro no eliko dabi o ena me kire se wo mo pesu o so wo mo de ne yemo ne di kura do woni bibia wo de bebo ne di o chen no bibia edin bia ni wo de bebo no wonye hwe yo ena Alhaji mami nsam musa se sa sam no na mpese meka Alhaji mami musa se we no ya kan se on se mmebi na se nansen mu a aye doma hene ka se doma ma hene ka se twini Jonas mo ne emmema na omo wa broche na sebi omo ekasa dia di tia Otumfour no ono de wo support wo mo no na se ne ya o mampanyin e bodoma hena basu na so wo mo de bi omo so afidie so omo se kire wo ma no di twa Otumfour adapa na so mampanyin she kire wo she kire wo she ne chief advisor ni o wo Osafo mafunye ni pahunu so far as this government is concerned about we ho dia Osafo mafu
wo ba e no asantefo musu wako disika o fa sika no me o so on fa man na eyi na di o ti ase we die ne die na aba no ni die ni e die ese no die ye me ya ne se wo mu gina ho kasa wo se ye ne wa ba mu ti die pe bia ne be da be oboa untimi ye die obeya ba mu bia nya mra kwan so na da ho twe because so hwe wo mu a obi te sa na Addo finance minister so o mu kura e se ekututu o mu funu ne try funu no adenta na ne ba wo mu ye no kuro ma agro ne ma be ya Alhaji na no sika nyina asori dan akwara o keji kura lim se o se on fa o ma ne sika na o ko yi sika no ene fa o ko yi sika no wa fa ko parliament emo ma approve ama where is sika over 200 million and it's also a consultancy fee dan ya blog kura yem fa to no yem fa blog yem two foundation no kura nwie eno $6 million ebe nan kwada nam enenam krom wo ma ya ban adwuma wie tua wo mu ka osu nya emma besia a wo mu ya aduane man totofe wo so wo mbeko school no o se min tua wo mu ka ensem bebre wo di car around the country adwuma for by say wo mu pe die entumu a o se mama me 4% be me die manya 80% yentu mi mumu a wo nya be no enu mo na ye wo enu ti wo mo mi enu no so mo kura ye be try wo mo wow Nyankopon ni hu in Islam nyame kan se munsuro mi Nyankopon na ade a munsensuro bio eni da wo bewu a wo be ba be hia mi Nyankopon da no ma mi ni ho wo papa ni ho wo nana ni ho o sika do ni ni ho wo no Nyankopon ni mi enu won say no na aba no oforiata MPP fo ntimi nyo ne o parliament no po beko just speaker ka mi kire say wo beko akukunkunta no na Addo kure ntimi nyo wo wiase anu no ne kire say asema Nyankopon ka no eno na aba ha sesi ano wo be yeden no once nyame etino opo beko parliament na say speaker session no aboa pa was senye sa government machinery system no be dey ebegina entimi nkobio yatutu ka akoba ka ne be dey akọ entina no di 1 billion ko e omo so omo mpasse nanso oforiata enya temu ya de kura ni o sese upeo obeko parliament yeto twel ebi before ni bebre support o no omo Africa konfodu de beje wo mo na Addo o ti ase eniti no Ghana ha wo transnational hwedi for the past 5 years ye ni government ye wo president ye ni leader Alhaji ye wo president ye ni leader yen say ni government dabi adey Alhaji so kan dey mu hu Messi any government. I don't need any government na president nkwane ye wo. Government. What you man say odimpunti obeba. Odo wa manfo. Wo mu amani hunu mu anu ayi wo. We no ekura tu a wo so odo wo be mi ekuro. No akasa akofa nchena. No odi abegum no wo chichire. Ana enchena ne COVID-19 relief ayi na na. Ho asam na wo kan. Na me kan. Sika no waje ye wadi ni nyina. Yene ayeta won say sa wo so information na balun friend this ru wo mo na kan wo bre me 50,000 sa oba no wo mo regional vice woman no e na o sa me 50,000 kan na oba we covid scan na o de ma wo mo nyina ene yesi begun kunta o de ne echina o si ukuada wo mo si yo ye twen ya no ka say okuada na e mada wo say ene kwasi echini jobra uko eno so na odi excuse ko umpo na nkunta na obebuo no ye mo bisi mimi sei
enkonta no bi na kwakọ high KPMG fo na me de ama wo mo no ma odete ama me na matua wo mo ka obezo hu de atwam yi pa hu de atwam se san konta no me hunu o nim de fo o parliament a wo me aveji no ne guade chartered accountants no wo mo ho enti wo problem me kire se yakura ewa akire no me saka bia na me de ko KPMG mo vet mame mo beje me se na matua se no wa ma amehwe yen Asante de sebe wo ma mo akufo ado ma wo mo de wo mo nsa asifom wo mu wie no wa na wo ma se anwie no wo wie ya wasa so wo mo nsa sebe so e de apo wo mo aso na me de mentia se ne se NPP MPsa omo wo aye Asante mu omo ewo parliament na afenso eye empanyumfo mo MPP mu e bi ya asantefo no eye me wanwa se sabre a mo tete sa so mo ntimi ma abonten emekasa ye o mu di brenti ana wo ma yo abebo o ya wo bebo wa yo a enti no wo mu suro ye nsusu ye nsuro akofo ado se de otie bia ye beka no kura akere wo ye mamofo wa meye Ghana yiye o last minute ikura wo bekoyi hwa sama o senior advisor ka ofo aso doma hene no kan sama emfata mintimi nka ekira santeman na santeman wura to sense wa friend se santro no nkontompo na no wo twa no won twiri wo krata so ni entintim na wa busa ne se wo no doma hene na ne kurom ne wo mfiri asanta na ko ya ne kurom ne sintraso ne kurom ne sintraso brekumfo nyina kurom ne sintraso ofri Akyem na ko ofri Akyem utuwe ukutaka na udi 5 minutes wo inside Akyem a o ka na ase kura ta na adwo no unya 5 minutes wo be fri Akyem eyokuro kitekete bi enna ko ready o ma ye no mfuturo de kuro no asie eyokuro o mo de kania akosuo elitene de ye kan se asantama de de bia ye ka kire mo no se NDC ye ba ne mpuntoduma e ba Asantemantem enda se nanado aban a odi MPP animu de ba ye no ene ne omampanyi dada kofo de ye no hwe soso ne edantemo na se wodi Asanteman hwam pa na se wa amamfa ma Asanteman yen kan se de city e wota Asanteman wota wo na nka wo bi epejaw e ma okote bofra na Sani na wo bedi enti wono de odi bi enye yi esa Alhaji we so ma kan na se bra na omampanyi kofo ne nsem bi e wo ka se ye to aba ma obi a ye to aba ma obi a mo hwehwe no a ye be hunu no eno no eni ye kan ye interpret kire nkrofo wo ma ante ase eni ena aba no because ye nyina anim se akofo ado we pataku eno akofa dwanwuma ahye no ho me o video bi ha ye wi a me yi a kire jata eba kurom komde no na ahomache amanfo mamachi oh good morning wo bo awa jata mufri obewe mu eno no ode ayeye no me de MPP de ye de sabi ade kura ba won se nyame de waye mu eti no na me ka kire ndisi for da mususu mo sori musumu pe change mun ka kire nyame se sakraye a wode ba na enye papa sakraye MPP for an kasa wo mu pe sakraye papa eno wo mu ne ye de ne de ye pe sakraye na mum twiri ampon wada oroma fa papa ka ho a wo bia wo Ghana ha bia be benefit hwemputu djuma eye na hospital se we are regional hospital we afari kumawu tepa de adanse formina ene ne nkeka ho nyina ye ne wo he nya Asantemantem a busan so wo ba clinic wa e ba ko free education a wo de ba ye wo boa say education is for ni nyina ja to me se enwoma suwa Ghana aye poto excuse me nanu ya one appear bi we lecturer wasi 80% nkwara na omfiri junior school ba no o ma akekura wotimi ja to na eye ne fere
was education foundation ayɛ abɔ wasɛ no na yɛka kyerɛ yɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ osie kuro ɛberɛ a wɔmfa tu a kɔ wɔn nwoma sua hɔ na kɔ sɛ no wosɛ no wie pɛ wakapcha kuro no ɛno no wɔyɛ nti ayɛ Alhaji omu kura yɛ tuntum ne bi na nso ɔmadwene kura mo no ɛyɛ abrɔfo de ne bia ɛnyɛ abrɔfo de koraa na ɛde ɛyɛ akyem adwena ɛna wɔwɔ mu tirim na nso sɛ wo kasa wo ka nsa nya akyemfo nyina ne te sa tie ɛsɛ meka no sa wɔn akɔfa asɛm abra akyemfo wɔn nya akyemfo enti wo bɛka a wontimi mmodi no bi aka akyemfo meanwhile no deɛ wɔn yɛ na akyemfo bebree ɛmfa so but wo bɛyɛ den wɔn yɛ akyemfo enti ne deɛ yɛ ka ne sɛ asanteman deɛ nanado de bɛyɛ mo no afei de wayɛ mo awie mepɛ obi a ɔbɛba bɛdefend saa asɛm a Osafo Marfo kaeɛ no ne mmom traitors ebi wɔ asanteman ma wobɛnya nipa a wobɛgyina so wobɛdefend saa asɛm wei na deɛ meka kyerɛ wɔ mo no sɛ Otumfour bɔɔ fapem akyɛ na deɛ wɔn yɛ wɔn ni ɛte sɛ huriyɛ kɔm de no na wɔkɔsi akyekyedeɛ akyi so wɔpɛ mogya no wohwɛ ɛbɛyie wɔbrɛgu no saa na Otumfour deɛ wɔte sɛ sɛbi wɔ akyekyedeɛ akyi deɛ wɔn yɛ ne nyinaa wɔnti so do bi kura ɛhonabɛ saa na nyame bɔɔ no na ɔkyɛn ne kuro ɛwɔ he so Otumfour ba wona Otum hu sɛ ahennie na ɛba no wɔn nso Otumfour akɔ ha na ntoma wɔ bɛdwam da wɔn no bi da a ɔkyɛn ne bi Otumi wura na bugu hɔ no wɔ da agu so wɔyɛ soronko wɔn na ɛyɛ ne ho saa o eti sɛ wɔn nso wɔ sa Otumfour sa no ɔde ne sa kyerɛ soro a wɔsɛ nyame na de ama me wɔsa no ɔde ne sa kyerɛ nyame wɔnye nyame mfirim deɛ meteɛ no nyankopɔn ɛna de ama me enti no wo kasa wo ba ha me a who just bless no one cares Otumfour is blessed so huriya come de wa ko pe ba bi ko ne mo nya akyekyedeɛ akyi yo adeshima ma na kwa we so ɛna yɛde yɛn nkɔmɔ twetwe no yɛde ba na we Alhaji yɛde asefa ɛna yɛ ba nkɔmɔ ɛfa ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ senior minister Honorable Osafo Marfo kam mesi me nkɔmɔ no kwesi nso makaya de ba akɔ sɛna nka yɛnim sɛ nka vice president naka ɛyɛ ministers report to no na nka ɔno report to the president na they say Osafo Marfo na president ɛyɛ ministers report to no they say vice president ankasa na dwuma ne dia woni adwuma yo we digitalization manager me fie ya de ade ni bi bebo ho kyerɛ ka akora no ayera enye ntia is a senior minister na is ɔno wɔ hɔ nom sɛ o di vice president adwuma no na sɛ man panyi abedi eche wo yɛ ceremonial vice president ana minister bia wo mo ntro so wo sa wo counterpart ɛwɔ Jubilee House wo te o keke te sa la nkyerɛ ma te sei minima de kro te wo pe wo yɛ symbol keke say minister of trade and industries nipo o yɛ adwuma no mo Wow, Osafo Marfo. Now see we no na mente ase. Wow, Osafo Marfo. Osafo Marfo. Tie mi yie pa. Ye nim se Ajapa no oba ene ede ne ye managing director. Ajapa company no ye nim. Ajapa directors ye nim wo mo. Ena oba no so wo ho no government bi antimi nyina di government bi ene obi do ummu nkonta so nkyerɛ oman no meanwhile Ajapade a wote so no eye oman ne sika ena Osafo Marfo ene wo wieka oniema nyina wo ye nyina enye na meme mum de minim sɛ oyare Osafo Marfo wo hu sɛ de ehunu gale no sana na adwene ahono abegu na yaase eba na adwonso na adwene nyina eku Alhaji so wo bia waduri na onsankan ni dia na ehu
Na me nipa du gina na Osafo Marfo ka ho. O se me ko kan nipa du a me hu ne line no mu a meka nkono. Waye boni bi na nyame tua ne kan kan sa odu sa age we a nya onsam keka nya ni. Na dweno no wadwon so agu. Nsama wo kokka ni nyina emfa kwam. Na me ka kire nsa Ghana bebe survival. So otewo so oni ho. Ghana de wo ho. Ye nipa ba akososo. Obi eni ho a wo che ne yonko Ghana ha. In terms as citizens. Enti de wo ye no. Ama mahunu se wo ye abusu apanyin kure nya yie. Na sa wo hwe wo nu aketo ano a ene kwache mafo wo ade aha wo ye adwuma okuma se heya. Won le be kansam a wo kan yi. Bibia no. Nya bibia o asante asem na ye ne ya. Te o mantime enya wo hene a oye nyame ma te se Osante hene. Na also kura ya mumusa ne se. Kura wo firi so asafo no wo firi o Akyem he. Mumusa se ne papa ne firi o na o maame ne firi. Alhaji. De no onua asenside ho wo kodua konya kwache mafo yi. No wo kroma no. Won kire ba bi wo firi. Onim ba bi wo firi wo kasa gbagbagbagbagba kwa. Na so wanya Akyem ni ana. Wa mu ko bisa no. O firi o. O baba firi o papa kodo. O papa firi kromo a ho na firi. Na ne maame firi he. Wo ma kire yen. Hey, Alhaji de wo bie kisi. Wo ma kire yen. Na Alhaji de we kwa de nka. Wonu wonim ba bi wo firi. Ene ba bi wo gina no kura Osafo Marfo nim ba bi wo gina. Kampese wo hunu ba bi a wo ko. Enti no. Odo afifa emefa Otumfour mfa mafa no. Because ye nyina anim. O ka se President Kufuor e de tamale issue ahensam no de ma no. Eye kwa no de ma no. So nim se ne wo fa se no wo mu nyina. Wo nua ba na wo mu nyina. Wo mu so ba wo mu timi kire so wo mu wo fani. Abudi na ndani na wo mu ko. Me ka se Omo watermelon ho ne tuo tutu ye. Ena omo report ba Otumfour lo ka kire jabe ye se. Wala ka kire si akunya ni pa. Mesisi akunya no wa si akunya na obeka kromo. Wo si akunya no so. You go yewra wa katumi. On camera. What power? Power. Akyem kotoku we ma hene. Only send now a spy to the British. What you say? JB Dankwa. Na onim atachia ena na kuma wo mu ku no. Ena na ma British for no pam JB Dankwa. Atachia papa. Wonana. Ai. Alhaji kan wasa kakra kire. Apedwa. Send odo watata JB Dankwa. Enti omo papa no wi no. Ena omo ko bo pa mi ekum your friend say atachia nana no. Apedwa di kuro no. Apedwa di kuro. Those days no. Atachia ono bo atachia no wo ye omampanyini. Eloye. Wonana no. Ne nana. Oni JB Dankwa no nyina afiri ofori atama no. No ma mi fira pedwa ho no okodi akonya. Ena wudi sika no woka na mokobo pa mi ekum. British for better say e be ka asem no a. Mo se monye you are not under the British. Eniti enye yi. Ena British for say sa. Eno mbu enipa nkono for hangi wo mu nyina. Those days apalu ni akofado papa no mu nyina akobo ano. No ka say wo mu ni under British we no eni na wo kire say enti yekum a yekum. Omu ye na British for no recommending my queen say akwane de mu nyire fry. No omo pam no na sia for so pam no. E na omu da wo mani ko hwebuzi a. Ona na obetra ha obegina obekeka sansem we. Say ye independence no Otumfour nka ho.
One Otumfour no one abro unim adekorante e fra akra makati here. Otumfour no asante ade abrofo na kun ye no chi sa makati twanity. Eti na fra makati here. Oh, achamo ne wan ko. Na ne kingdom ne tra Togo ni Benin. Asante Kingdom. Asante Kingdom. Come and dispute it. Sa ko no no mo ko ya wo mo ba, wo mo bra. And abedane, you don't know what is in Dodua forest. Ah, womo kabo mo achemfo hunu so o ma bre komo de wo mo no mu kokum wo mu bebre o forest ho. Nya ko no no mo ko e. Ya kwakọ entokwa ye ba ye twam. What you say? Eti na achemfo na wo so e bibi mu nya hu e wo Ghana ha. Munya hwe mono spa adwuma mukuro nkitenkete mesetafo kuma setafo even duase say duaso kra so cheche bi duase eliti no mo nton hye o man na bufuo yenim ade baako abamu oboni ni etim ya president nwene ye ho o didi anyafunyafu bonkum ni nifa na nkwada gina ho hwe no ye patro bo kwa na ekosoro wonwene wo yakwan ya obefa so obewi ni biu na mom si ebeyeye ye be hye ye be yedan sana na Addo ne oni afori ata no ene Osafo mafo no wo mfa oman no ho wo manya tumi no wo de ye de wo mope na inshallah nyame ya adoma obi ta akire enche His Excellency John Dramani Mahama wo ba Ghana fo ne wo ma unu sunsuni ya ewo katepa ne nkate ho no sunsuni ya dantem wo ma unu sese wo de sikawia etimi ko yisi aban sika ebra parliament eni mo hwe ni nyina ye twa brada so ukuada mi ko twa parliament o brabe hia no unu nyankopɔ ko na beba o yere kura mmabi wo asama nyankopɔ ka no Quran mu no na ato no wiase ano se kai da no a kai wo bofo eni da obeba be hia me a obi anka ho na me no mienu nko ano enne na yere ko bi enye yi ne ba ko bi enye yi na Addo ko bi enye yi MPP fo ko mo pe no no do bebre mpe no o mo su ko bi enye yi fa ankrata ko gina ho na ka kire oman ne nyina sika mpempem ne nya no na mo wo hwe no ameka kire se ye 32 million edi no mutin ho sa asam na eda ho no so wo mu ayi 32 million Ghana cedis dia no mutin mo meka bi kire yen unim say there is a special place in hell for Addo Osafo Marfo and Sakawa Oforiata. Hey, Alhaji. Special place in hell. Nyame abama womo. Hey, they will live to regret for the rest of their lives. Ebra will be amfa nsa enka womo. Enkoda ko hospital womo nya duro. Abata da form onyima no da form no. Utimi mfa bed okura nkonkoma womo. Uye de ben. Na meka cho Ghana ye ni government a. Ye ni aban some so be solve problems, but you don't complain. Okay, the late Professor Thomas, may his soul rest in peace. We'll see if you say it's broken, fix it. Addo, fix it. When we ask you to fix the country, no, what of our soldier for no we see a baby. Yeah, baby, yeah, baby, yeah, training you. Yeah, but what's your home? Na mesre Ghana fo nyina mo obi anye di obi amra bonte ni ejira ku fo de so oboa no ne ache mafia fo ena Ghana wo mo Ghana hakro obi kura asanyi obedi akonwa obi eni no na se wutimi ka se ejira santamaya hwan ede hwan na aka bio because nantwi o konum nsuo na nena mienu na edika no anya nsuo anum a kire de no enya benum Otumfour mpo na wo ye ni sei Ghana fo mo sori na mutu MPP aban ne pam no
Woman, you would it for. Says here, Alhaji is here heating. I found common here. And ra, baby bedroom, a hobby true. Me dear, the mammy for there, and ne, ya buy a bonko more fire on Osafo Marfo and after another danko could for the basso bar or the aboard of Mamma Henno. And a affe, the air cost of memoir. Uncle, you be gone. Yes, all one ambassador was also on Uncle. No, he said to me, no, says on for 2 million. Your boss ought to no go keep patching no boom in some way. Yeah, most on some pull to Sancho for Sancho for anything. Dear, walk at your Otumfour. Now, maybe, dear, a hammock crane say, as a Asante, my Otumfour, and Domain and Casa. Momo. I free paramount chief no way, baby, or Munima Santiama, Munim Bibia. I didn't know a train, Otumfour na casa. About my hand and such and when she, my hand, actually. And no sardian, a hammockacra. Monshanamun corrected sardian. We are making an appeal. And no quasa ye ma one Domahena casa. As I say, yes, I don't mind. I can't send before you why you need to so to say, a man and no more. Says someone no come. No Otumfour, not in the baby. Sana Mestre. Man, yes, idea, Yabacasa. So a man, you talk one, I'm Otumfour, Miana Noa. Nature say a Belgian talk one. Now you catch the Domahene. Once I'm calling penny for no call revising in notes. We here. Oh, baby, so sweet. Oh, so sweet. Now, dear warrior, my honey, and Kaon Casa Bassa. Alhaji, that's it. Oh, Chedam for Yanko, I know best our Alandu Media. So, Castle subscriber no shama for France, so any be a share. Now, they may do chat when they say, oh, my mum penny for a Asante for more a baimu. Yes, she must say more MPP a manu kunimono. Yes, she say, Mobile Babon, and my baby can be. And son say, baby, yet you were through my baby were through my shed dear. Ye can't want someone near cousin to someone. Be back on a bind back, a bind back. Then so a son to someone dear. It's a condom after ball. And into them penny for yes, she went some Babon and saying, I'm a can be. But I did chat to me. Yes, dear, Jason could you ask someone? Or Papa na Madam for no one would maintain in a papa. Was so Ashanti regional chairman Eddie. Was sorry, I could your board who saw the Ashanti Foods, you'll have a manager, Brantiano. One nip our Macofana Bear chairman. She said, white traitor. And to 2 million, almost had the conqueror, commercial region for no Saba, no veterans. And I hope and believe. So we almost to Abama, the also 2 years ago. And now more Budi, and now or my Jusica no Matuama. Nemo so Betuama, Jumbo dear. A warm priority, a warm dear. No, a theatre who treat Asante mine. What betray Asante mine? A Kunyano possess free, a more Pia, even executives, you know, will be encountered. We illuminate no Mutikrumo. Almost sorry, I know Mocasa, Montua by my Monta. Now, if you wound to me, your bachelor Bosumia, you do more buru. Alhaji, more of it. Yami, I do a best say, Casaba subscriber, no Shama for France, so and ye be ashe. Macramo, Casimedini Bacope, Mame Fauzia.